Совершайте денежные переводы с электронного кошелька DC Next на все карты UnionPay в Китае. Inåt dörr, besann sana. Det är super skönt. Намем лежит, и нам еще сокан. Ay, bigaş kalon aslında. Yaktı megri, yaktı kinoyu basar megri değil ki. Ama söyle. Ha, zürüdü dur. Ha. Şu bana nazı benim mi? Kan ich ne? Sacht nazı benim mi? Sahti sah. Sacht nazı benim mi? Sahti. Sacht nazı benim mi? Sahti. Mama şimdi hazırda. Можно мы зайти? Josh. La baba işe. Saht mı? Sacht. Sahti. Sacht. Akım ne demek sen yaşa sana? Cemil şartlamış. Kaldı ki ne yori? Kaltak. Sacht mı? Sahti. Sacht. Estadio! Транспортная компания Amonat Cargo доставит вашу посылку из Москвы во все регионы Таджикистана быстро и по самой низкой цене. Отправляйте ваши посылки, не выходя из дома. Вывоз груза бесплатный. Мой выбор Amonat Logistics.